C'est une ital kichen en ilisvur son quarantine et kemper amant wabet qui niget et minoran nante katriugen ar mardal ar gana wenveur scrivet gant job en irien à son aouzet gant René Abjean en enor d'avreiz à des idanteles kempene diobé dendro en oberen er bloavechou divea hag ur melen roladen a zo bet kaset d'aben gant an tiemban banou eol al leor hag ar bladen a zo paouez don er mies. E pen ar soner hag em banner Arnaud et legouedeo e oa ganet ar menos fol, ad en rola ar mardal, da ugen vlas goude. Promedo non domik bihan, pe gwer ir a walar e obet ar akrese hag braoutre kavant nous pen skeudennou Geoffrey Berniol. Leor hag ur bladen war un oberen zib ar reistor ar brezonek. An desten skrivet fin ar bloavechou dekatriugen, a gont an naon e vefe diskar et sevenadur breiz en ur bed o vont war vodernart. Pa oa an bed o chila oan oberense e oan bihan tout, ne moa ket komprenet ar romzout ar mareze, me plijet noa ar zonerez kalz din, kavet moa ar zonerez modern tre. A pameuz ad dijeloed a romzou evar pe pambloasso, on be fromet kalz gant komzou jo bonirien. O broz o vel ur mardal, piou war de blehezei, demni da ober an nant. Kavet meus braoutre ar pez noa skrivet da ugen bloasso, hag meus kavet e oa kengouir mate a tao ar pez en oa skrivet pelzo. Evit kas er aktrez d'aben, en deus Arnaud et legouet fouetet bro, betek Corsica, a Bulgaria. La scène symphonique Sofia en deus sonnet dans oberen, ad kempenet aratos. Ar binvioù keltiek, ur plas braodeo en oberen orin, a zo bet en rolet e kemper, kemenda levid ar mouechou. E brezounek ne velan ket kalz a oberennou sinfonek vel se, a damzanj e vank seurt danvezier, pe gwer evit ar vugale diouiezek da skouer hag ar evraz, hag ar reablij hor yez. Hag ar re hag ar an istor al lenegez hag ar zonerez.